Kota Depok 2020. Because 2020 akan saya bersama. Kita masih ada bersama. 14-20. Lima belas 20. Game. Game dimenangkan oleh UJ Herman 21-11, 21-15. Gue bang. Ayo. Baju lah sini. Hah? Mana baju lah jaket nih? Tinggi tuh ya? Tinggi bang. Begini. Ayo lancar. Aduh. Lancar. Ben. Mal parti kau. Leh bang. Dah leh ni. Jangan lupa subscribe leh bang. Jangan lupa krek-krek. Cik abang, jangan lupa krek-krek. Gua. Bang. Tunggal. Dia bang. Jadi kau dokumennya gimana tanya? Ayo. Nonton dia ni. Ayo. Ulah. Mundur gitu ni.
Jadi kalau kita nonton eksibisi nggak seru, kecuali yang menang rangkum semua yang nonton supaya yang kalah ya. Kenapa tua? Siap. Pasti tahu yang jualan di depan semuanya udah ditanggung. Siapa yang kalah dia bayar. Oke. Gaya jangan lupa, gaya lawan. Hah? Bahaya gitu kan. Bahaya, apa lagi? Kau ambil video. Panitia dari tukang kaca, jagung, minuman semua gratiskan. Makin di bawah. Yang super gratis ya. Kosong sama main. Kena servis 1 sama. Es meneno. Poin 2-1. Ya rekan-rekan betuo nih subscribe bantu di share. Dua sama. Ini Pindah servis 3 sama. Pindah servis 4. Poin 5-3. Enam, 5. ayo Wak Dalu. Betul ya. Arah tiga tu aja. Oh, bit. Masuk, pindah servis 4-6. Lima, 6. Enam sama.
Pindah servis 7-6. Kuno nak Dewi. Pindah servis 8-7. Pindah servis 8-8. Poin 9-8. Shot pindah servis 9-9. Masuk pindah servis 10-9. Udah. Ya rekan, jangan lupa dibantu subscribe. Istirahat minum. Hari ini pun malam ini Istirahat minum, poin 11. turnamen badminton. Lanjut. Main. Dan mohon 11-9. subscribe ya. Ya, dan jangan lupa malam besok kita pembukaan pameran di Pindah servis 10-11. kayu ya, lapangan bola kayu. Pindah servis 12-10. Masuk. Pindah servis 11-12. Tiga belas 11. Pindah servis 12-13. Pindah servis 14-12. Out. Pindah servis 13-14. Poin 14 sama. Pindah servis 15-14.
Pindah servis. 15 sama. Poin 16 15. 16 15. Pindah servis 17 16. Delapan belas 16. Poin 19 16. Match point 20 16. Game 21 16. Pancing dong kedua, pancing dong. Bagus dan dia muda nah. Lapangan 3. Main. Kosong sama. Main. Poin 1-0. Poin 2-1. Poin 3-1. Pindah servis 2-3.
Hadi ke menjadi game. Poin 5-2. Masuk poin 6-2. Pindah servis 3-6. Bondai. Kembali dulu. Pindah servis 7-3. Masuk 8. Out. Pindah servis 4-8. Masuk poin 5-8. Poin 6-8. Pindah servis 9-6. Poin 10-6. Sebelas, dia ada istirahat nggak? Lanjut istirahat, minum nggak, bang? Oh, Elen mana? Lapangan 3 main. Kayak. 11-7. Dua belas 7. Ya, lanjut. Ada mana? Dari sini, Mas. Udah pulang. Tiga belas 7. Empat belas 7. Yang mesti dia. Enam belas 7.
17. Oh. Delapan belas 8. Poin 19-8. Awaknya main bar. 2 jam. Jaga 2 jam. Awak. Match point 20-8. Game. Min. Ini Min. Aman. PP lo nomor kilo. Sedih. Wasit dipimpin oleh Septio. Terima kasih Pak. Oke, Sir. Didi. Kalau dia bu. Didi. Tengok bu. Ambil Min. Setia di mana? Di. Hah? Ya. Apa? Oh, udah tengok na. Tapo hati dia lalu pom. Tapo hati dia ya. Adi. Ayo. Napo ana na baru. Enggak tahu. Ini kayak bayar sih. Di waktu tengah-tengah. Yos, pakai assembly. Pakai musik kan? Ayo. Tapo hati dan piang kah? Belatin. Hah? Jadi apa pakai musik maksudnya pakai assembly poin kecil untuk tahu. Pakai musik. Anda mau pom bang ah? Are. Jangan alamak. Oi. Yang bela bang nama tidak mepepep di dalam tuh nggak ada, nanti kita buat terus. Abang kalau udah selesai banyak buat terus. Nah, dari kemarin abang cabut, dengar abang. Emang kan pakai api juga yang mendengar. Oh, udah mau pepet mati terus.
Dah. Dalam musim main tu.